mirongo hebere na isatu mutinyino yo gatano na gatatu mwaka no yugwe kirubere mirongo hebere ne etano yomu mwancho muhorigerinde no kwegana mu yorando nsia sole na gukwanire na bayo kwarigane banyora mangana mayiye kyonga kinsenye cyabo no butweritera n'isera sinyakunde asense muri manyiriro na Wilson makuri nago sabire tuskare. Go chake kyonga chinsenye ni kabara ya ubaligetiye go chego chorwa sebirogo awetera sekia magya jubire igori chikore arabatoro moyega monene ase skuru yoboroso ya nyangoge aserore bali kumwakireko kumwana siasa morarake baso asogo chikurana rugo jumbe webunge ya borabu asogo chole bonene bolibusyo okwaniro mu sangerekana sinkwana ya egochi asabantu aborabu igo mwana siasa ke basaba ne kerebuna ni garachi kubekirani amagendro alianene bagane timuri kutifatika digisemba aroboti ruwa senchira yoboikira nase umuyiga omonene bokumwakira ekoko omwana siasa murarake baso ase iganga yaye yokuriya uburayi bw'ububuke bwa burabu umuyiga ensemo yaye omusiki murarake baso abayenekerya abantu bonzi ba burabu buna nigo arakikubarwanirira bakongu ase bunge nene eryo bayenekibuna banyorire amagenderero. The people of Borabu constituency, they have sent me here to say that 5,000 young men have graduated in the army and the military, yes? And there was no single person from Borabu constituency. Mr. Speaker, sir, we want to say this. If Borabu constituency is not a part of Kenya, we want to be given our title deed, we go with it home, you know? They deserve roads like other parts of the country. Aiga nigo mwanasiasa Clive Ogora naira chinga kichae na gukwanira enjira obukurumi bokoirania amagenderero maiga. Ndugu yangu Murarake Baso ano seino abantu aba banjira kwa bale chikura buno mjumbe. Ukipewa nafasi kama mjumbe usikule pesa ya wananchi. Ukipewa nafasi kama mjumbe usichenge joo ya shilingi 1,800. Ukipewa nafasi kama mjumbe oligelia abana abalenka ayo baligeli barua bonsi pi talibo. Akipewa nafasi kama mjumbe kila mtu apate basari. Umuyiga oyoiga ni goikiranwa nabarai ao kurase rombe area egendrete kubwatisia Dr. Fred Matiang'i abwase boigo na barabwo bagendrete kurwanirira ebirogo ao kurase ekiama kya Jubilee abwase na barabwo bayira chinga kichabo ase okumwakira ekoko omuske morarake baso asogo cyakurigia obubunge bwa Borabu robo drarete kibeza ragira lakini mumanyete ekura ase Murarake Baso moroji morara monoji ndochenjie bintu usigaiga shida ambao tuko nayo katika Gusii Land ni bad leadership. Tunataka kubadilisha leadership ya Gusii ili tupate watu ambao watafanyia Wakisii kazi, tufukuze ujinga, umasikini na ugonjwa. Hingo ripota Gatembe kuraiga nyankoge egotoke meye wode ya Kiabanyoru ebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba Huko boli nigo kwa ruro cha sabana nchi anene kurwa sorongura kusiko endra kumbwati semo konyu bimurai bekia magi ya Jubilee muska Dr. Fred Matiang'i aseganga yo kurige kirogo kyo burai bwensa soba choli boli busyo ukwana chinke kichabo watani onigo benne kiruna muska Matiang'i igakolete emirimi ya chinke kyalenga se chigwizara se serikali ya Rwabisi muri tudane runtire arabaturwa senchira yoboikira nase bunge ya Borabu ase kaunti ya Nyamira ase rombe ya Burayi baiga bekembe kyalinda Matiang'i urwasorogongo rwabusii rero basanga na bumenyesi chinsemo nikirenga yukumwakire koko yoraririe koriye kerogo kyo Burayi bwense Dr. Fred Matiang'i Okemo Matiang'i Marenga abajite Fred Okemo Matiang'i
Matiang'i. Gikaro kia rero ikikirinwa na barai au gati yabo Murera Kebaso, Clive Ogura, Dr. Joseph Mugendi Birundu, wakili Joshua Makori Nyarinchi, mwanasiasa kurwase bunge ya Kitutu Chache North. Gati ya bande ni chinga kecho bakwaniro kogania kwae goswabisi buno murai bwensi hasa wacholi bole bosyo. Anyamutagete Matiang'i asa parliament. Mobeke chikadi jaino tayari bakebi mwana muna baikoye bakora. Aina rutwa baletera. Kero monta ke kurenga kia 2027. Pakomo ruwaire. Matiang'i oye. Chinga keche choigo nigo bane kebuna ase kombekiga barabo tibali kurwania onde kolende nigekundi kya barai abo baganetie kurwanira mabaga au yoborai hasa bochori bole bosyo ase chinga keche oigo bagikeria ebikore byoboni ase rogongo rogusi na komenta buna byetirwe ne chinga ki turigo pingana na barai bande bonse baregeti. Lakini sisi kama timu ya Daktari Matiang'i pia sisi tunatafuta uongozi. Na kama wanaona vibaya wakuje pia waongelesha. Taribo iko. Wasikwe wanaletea daktari maneno ho abantu mbali gusi au kuana mangana yoborai wa abarabarigeti. Sisi pia ni hapa tunatafuta kura, hapa ndio kwetu na lazima tuongee na watu wetu. Kuna shida hapo? Akonyoro murai onde wense obate guns. Oitario murai okorengereria bana baino bia. Oino murai otete goitera manyinga. Oino murai otete gotoirani mageka. Chinga kia bantu bae kuruana ne chinsarakale. Bono bantu mbali kuruana. Nogo kuana na mangana. Kuaro kia bikole biao. Abantu bae no baba chora. Enacha senge chomwano minto. Murera Kebaso. Enacha senge junata como sira. Umano mureta isaini. Kariega sora. Nero kwenda kwani kesoko kedia kwani mwarre kesoko kedia na kwani bali. Ojago ika parliament mambia. Are tama gendero. Ngurubo terigeta seni kiage tembe korega se county ya Nyamira ilitere nguruko Daniel Untiri. Trevor Mindanero murayo muya bwaborokiwa wechu University korwase bunge Nyalibali Chache county ya Kisii. Aseba igoborai bwaborokiwa wene kibunamba chikwenda kubwatirana na barai barabisi bunenchereyemo wekirani emerobeli ya masomo. Ukwana tinge kichuni gobaru kuboligo chiasomo jumbo rabisi asembuge yo muske zairi janda wene kibuna nkura rogo sira gochi asaborokiwa we bunge yo. First of all, tikanga kerekeru monto oyoboka maambia, my agents, my team, my supporters asoko boke ke maambigo chako ngakerekura. Ngo promise y'abanafunzi banyalibali Chache nimbo murayo bwensi ase bali bangakerete kura na batali na bali batangakerete kura. Njengo basaba tobwaterane so that we support and promote the grievances of our comrades across our constituency. Nagokire sana esobo mu mwangorokiri una abana ba minto gocha kongakira chikura chia abo secretary general association ye ninde ready ko bakorregas ninde ready tomufu nainu ninde ready ko bakorra una abanafunzi keri moragani toko bakambia mono togosaba mo omweshimiwa ito janda atokonye asa ntu abanafunzi banyalibali Chache asibasari na magendero y'abanafunzi tuntore tayari gokora no mugambie gas asobisiwe buna baraitwa betu acha una abanafunzi baito ntore ready ko work kulingana mno mugambia arato direct because he is the sitting member of parliament ntore ready ato guide torore obuya urarekane gocha saba nafunzi bonse banyalibali Chache. Comrades power! Comrades power! Boli gonigo kwa ruru gochi asaba boli kwene kibuna nkubwatira na bale nabo bwatani irukoro basemi gochi asaba orokigwa gotwara chimbwa chingia chinga kichiga chisukuru chirobere gochi koigoro wiki yene yamagega kubwatikana nebikoro byo gusambu wechu sukuru ebibi ababi kwene kigwa asobunge aseta mu yakabere okona chinga kichabo bwatani aboniko baruru kuboli gochi asaba boli kwene kibuna ngotanga bara abana babukurwa koibwatirane no botumike wobe wechisimi. Tumeadvaisiwa mambo za goals, tukaambiwa tunaweza huku ukiandika goal yako ndio iko inakukumbusha kila siku kenye unataka kuwa in life, na
about goals. It makes you a better person every day. We need to act fast so that we can help our youth catch up and they be able to realize their dreams. One of the things we do when we talk to the youth is to help them be able to cultivate a culture whereby they are not just being followers, they are able to help themselves and even think instead of just following. It is also a call to the parents. When we have these workshops, when we have these sensitization programs, when we have these trainings, the parents also should be there so that they can learn the things that the youth are doing. When we just get stuck in the old, we will not be able to catch up with the youth. They will just go and interact with those things and we will not be able to tell. The biggest challenge that I see is distractions, and especially with the onset of smartphones. The research says that if you daily use your mobile phone more than 3 hours, you double the risk of depression and anxiety. And unfortunately, the majority are doing that. So trying to challenge them to consider how they can better use their time and improve themselves. Children learn more by observing than by being told. So the first is to model the right kind of behavior. So let's go to the old-fashioned books that are becoming more and more unpopular, and let them see as reading, developing a reading culture so that they too can copy that. I think the other thing is just being able to have sessions with them and letting them know of the dangers that lie in the social media and what to look out for and how to use them in a way that is beneficial. Ahoba korauno murai kiama gia Jubilee ibo igore ngo murai benso Moscow Uhuru Kenyatta mo konyo murai kiame kyo Dr. Fred Matiang'i gati ya barai bande o komerera serikali ni gobekera na sensemo ya Kitale kaunti ya Trans Nzoia abase bamwenyoro yo kabiromo konyo murai bense Michael Kijana wa Malwa uyobete kagosiro obugi mabwayo mwaka w'ekirubere na isato igaba Kenya ababoligwa kwene kibuna nkubeka barobotereru kingakichigensi ya Kenya egendete kweroberia sobochori obonene boli bosibo mwaka w'ekirubere 2025 muri kijopurani Nyakundi na robotirwa Sinchira yobwekera. Hata kama alikuwa mwanasiasa, alikuwa ile wazungu wanaita a gentleman. Noyo kabeire murai bwense omosike Uhuru Muigai Kenyatta oyekerana ase omochi okitale nabarai bande ase omuyega woko muinyora oyo kabiro mukonyi bo murai bwense Michael Kijana wa Malwa yo sirite chitaliki 2023 cyomutienyi ogatano na gatatu umwaka w'ekirubere gukwana ase umuyego yo boko muinyora Michael Kijana wa Malwa yo kabire murai bwense umusike Uhuru Muigai Kenyatta nigate babuna abakenya nigo babwenete koinyora ebintu abakorerete aboigoko babantu babwato botwereru buna wa Malwa arenge. Tuko hapa kumkumbuka, lakini pia kukumbuka vitendo vyake ambavyo alitenda kwa jamii ya Wakenya, sisi Wakenya wote. Hakuwa mtu wa vita, alikuwa na neno yake kulingana na maono na haki yake, na hakuwa na vita na mtu yeyote. Nigo baigo musike Uhuru Kenyatta aboli abanasiasa kubolia chikura cyabo asomulembe ekiagera abakenya nigo bamaite abarai barabachore. Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani?
abarai baikirana kurwase ensemo yokwamiriria eserikali igati yabo Kalonzo Musyoka Charity Ngilu Martha Karua igati y'abarai bande nigo bateba buna nigo barachie gochamo na kubwaterana ilio koenekia banyoriro ububui ase chikura cy'umwaka gocha. Ni kwa nini Michael Wamalwa kijana Kibaki na Ngilu walifaulu? Ni kwa sababu ya umoja. Nataka kuhakikisha sisi tukiwa zote hapa tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na ingine nyuma. Tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia. Yinko ripoteli Getembe Retariane Brian Nyakundi. Unanchereye moyo kwenda gusira abarimi omora Ibenso Muske William Ruto igatere una gochakira mutinyo gocha niga magoriye mbusuro amono boyo arachigo keigwa helio kwene kibunango segetaro buremiri gwikirani oborimi buya gocha saba na inchi bunenchereye moyo gokinia endagera aigemejense nigarenge kuja kwana yiga chinga kikirana somo yego bogo sasima se kanisa AIC makutano ime ye county ya Taita Taveta. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2500 sasa tunapunguza ikuje 2000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia hii ya kuanzia mwezi wa 10 kuelekea mbele. Mimi nawauliza wakulima wetu watumie hiyo nafasi ya mvua hiyo, tupande turudi shambani, ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ndio tusipate njaa katika taifa letu. Kwa hivyo, I am making an announcement to all our farmers from next month, in the next 2 weeks, we are going to subsidize maize seeds by 50% and reduce the cost of fertilizer by another 500 shillings, so that a bag that was selling at 2,500 is going to be sold at 2,000 from the next 2 weeks, so that we can encourage our farmers to use the rain that is coming so that we can grow more food and make sure that we stabilize our food security in the Republic of Kenya. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo na tupange namna hiyo na tuko pamoja. Tunaelewana jameni? Chinga kichi chomo raibense nigaru kubori hocha saba Kenya weso kia subonge na kwelikia somo robiri bubugani osha unanchereye moyo konyoru bugweni asobororo chinga kibagwikira nase chinya gitali utobo igoni gagikeli bali bonsi bagendete kwamirelio bakoreri bwaye aneno morobiri yo bubugwenia kati ya wananchi 1340, yani 73% ya watu wa Taita Taveta County tayari wamejiandikisha ndani ya SHA. Kwa Kenya mzima Taita Taveta County ni county number 8 kwa kusajili out of 47. Mjipigie makofi nyinyi watu wa Taita Taveta jameni. Tunaelewana? Na kwa mwaka moja na nusu ile pesa tumetumana ilipwe wale wananchi wameenda hospitali ni milioni 950 ambayo tumetuma katika health centers, dispensaries na mahospitali kulipia gharama ya hawa wananchi. Na unajua kuna watu wanasimama kwa majukwaa, mtu ambaye mwanasiasa hajajiandikisha kwa SHA kwa sababu wako na comprehensive cover, hajaenda hospitali kutumia ile SHA, kazi yake ni kusema SHA haifanyi. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi wa kuongea porojo kwa jukwaa, kujeni, teremukeni chini, kujeni uliza hawa wananchi ambao wameenda hospitali. Mutasikia mama fulani amelipiwa shilingi fulani na SHA, kijana fulani amelipiwa, jirani wetu fulani amelipiwa, mwalimu fulani amelipiwa. Ni kweli ama si kweli? Wale watu shukeni chini bwana. Na wengine wananiambia ati kama SHA ingekuwa inafanya
hamungekuwa mnasema inafanya. Mimi nataka niwajibu, kama matapeli kama nyinyi, waongo kama nyinyi, hamungekuwa mnasema atisha haifanyi na hamujui na hamujaitumia na hamujajisajili, hatungekuwa na haja ya kusema SHA inafanya. Lakini kwa vile nyinyi mnaendelea kusema haifanyi, sisi tutazidi kuwajibu mpaka muelewe ya kwamba SHA inafanya, na hawa wananchi ndio mashahidi ya kujua ya kwamba inafanya. So roboti romancho mo ligera tanyoro mutimo komo keto kwira na tugende ni kyunga sinjira yobwikira. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase changa chao wikirano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukuru bibya bana bikabiri by'abantabanere wigo mukuru bale obukoreri bwa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga ndiko bagutuka imiyo mu cy'umusongo nyanjwa hamwe gitari ya maiso mbabwate bwo bukoreri bwa pick up na bwo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyo mu cy'ubusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari ku Rwaseke Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwaseke Company ao amajyani ku Rwaseke Company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke Company ya MRM ayo ari ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri bwa forklift asibego bukoreri bwa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cy'ubusongo bakeresi ngotera sete namba cyabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu naende omonchomo ligereria oyo kabeiromo konyu murai wenso oyibo igoro murai bekia magia disipiri katika shawa nigo harurege kurege tindiko che asoyo lingo murai wenso Uhuru Kenyatta asikiria teruna onyogo chia komubwate sio murai wenso William Ruto nigara chegwetana na korwa sare ukana litkurarero gashagwa niga teruna teribija Uhuru gokolemeremo na Ruto asikiria haberega komorokia machaya asamatuka magiga. Wachana na Uhuru Kenyatta. You made the bed, lie on it. You had a loyal deputy who advised you, don't destabilize your own government. You chose to do it. You thought you were very smart. You said you had too much money. Nobody could advise you. Today you are crying, asking Uhuru Kenyatta to help you. We have asked President Uhuru Kenyatta akae nyumbani apumzike, awachana na sisi tudili na wewe.
na Uhuru akiamua kumsaidia tutakosana na yeye, na hatutaki tukosane na yeye kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta. He is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno. He does not want to be associated with failure, with blood, with theft of public funds, with mismanagement of state resources. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda Ishaweri tena asifunguliwe, afungiwe. Akienda kwa Uhuru nyumbani afungiwe sasa. Sana kuja kusumbua kiongozi. Ikembe kia banyanyimbo kia National Police Service ni wakebege tomu kia bokwene kibuna ochikere gotinge bolendi asoba choli bolebusyo. Ukwana chingeki hechumo ikonyi bomu inspector general banyanyimbo Eliud Ragate. Nigo hate rubuna banyanyimbo chiri bikome obara sama igelio asensemo ya Kigancho county ya Nyeri. Nigo bara chikobekero chigutu chitariki 25 mutinyo yoiga. Unenjere ya moyo kwene kibunango tigotinge baloborendi chingaki chinsi ya Kenya gendete kwene kichiburaburu anene hechigendete gwikiraniwa n'abana siasa. We are happy that we will be injecting another good number of police officers into our national security architect. And the numbers that we've been having a challenge, we strongly believe that the new recruits who will be constables by end of next week will add value to our policing exercise in the country, because we've been having a challenges of numbers, and we want to strongly believe that this will help us mitigate security challenges in the near future. You've asked about the security situation in the country. Yes, as we are heading to elections, definitely a lot of security interventions are needed, and these numbers will definitely increase, and you will see how we are going to deploy them. That will help reduce security challenges that we've had before. I am aware that we've had the challenges of goons and criminal gangs, and we have put in place strategies that will manage this kind of nonsense, this kind of uncalled for insecurity situations as a result of goons. And the IG, the minister, and all of us have an opportunity to stop these insecurities, especially the criminal gangs, as we head to election. I want to really agree, it is true, absolutely true. What we are seeing in the country, these gangs, criminal grouping, essentially almost entirely, if not all, are being sponsored by the politician, the men in tie, men in big offices, and I think that has been even been confirmed by the CS some time back when it was in Parliament. And yesterday, when in the afternoon session, there is a statement which was being asked by the member of Honorable Mother to that effect. And we had called the minister again before the committee on Tuesday, coming Tuesday, and that is among the issues that we are going to put forward, so that the minister and the ministry and the entire National Police Service should be able to take a more decisive action against the politician-sponsored gang. Governor wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku igagoserere gochia kurwase kiama kia ODM ayo murabi kiama kia Oburu Odinga gochia komo konyibo mugavana wa kaunti ya Martin Mushisho aso gochia kwa ruanere kirgo kyo gavana sobo chole bonene bole bosibo mwaka wechiriwe 2025 wetera ase kiama kia UDA. Gavana Yunigateruna yonko genda mamencha nelichiko likiama kia ODM. Mimi ni gavana wa ODM na naibu yangu Moshisho anatafuta kiti ya gavana hiyo chama. Miezi moja iliyopita tuliona wazito wa chama wetu akija kuombea mtu ambaye sio ODM Kajiado kura ya gavana Katole Metito. Tunataka kumweleza kinara wa chama Oburu Odinga, bado tunasubiri apology kwamba wale walikosea wamesema pole. Na Dr. Oburu, kuna walafi Kajiado wanafuata pesa za Katoo kuuza chama cha ODM. Juzi
mliona MCAs 10 wakitoka UDA kwenda DCP kwa sababu ya uongozi mbovu ya Katoo. ODM ukiendelea kuruhusu walafi wale wakimbizane na pesa za Katoo, ODM itafungwa Kajiado. Sisi ndio tumelete ODM, sisi ndio tumeletea heshima, tuko tayari kufunga mkiendelea kutusaliti. Vile juzi MCS wa UDA 70% walienda DCP. Dr. Oburu, tusipopata apology kwa kuja kukampeinia mtu sio wa chama, wale walifanya hivyo, sisi tuko tayari, sababu sisi ndio tumeipatia ODM nguvu. Tulipata ODM na MCS wawili, tulipata ODM hafifu kwa heshima ya baba Raila Odinga, tukaipatia nguvu. Moshisho asipoheshimika na wale wanatafuta viti kwa chama hiyo, basi mtueleze. Matuya tunamzuia kila siku asipeleke timu yote katika Linda Mwananchi, au watapelekwa huko. You are dealing with a new Ma Nation. Hii Ma Nation unaiona sasa sio ile ya zamani ya kutishwa. Hii Ma Nation ni Ma Nation mpya ambayo inajua haki yake na ambayo itatetea haki yake. Robert Rumonjomo ligera nongo ikero mweri wa mungana mayiya kionga chinsenye chiambo nobutiko literani Cyrus Nyakunde asense wemenyererio igalenge Wilson Makoli magachi kamera nigalenge Ufet Matundura ene kichibitana muri yo chira senchira yobo ikirano nigalenge DJ Clip nago sebiru twarugo ligereria nabo igobutiko urubuya. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana komase changa chao wekerano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana wikabiri by'abantabanene wigo mukuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagotuka imiyomo cy'umusongo nyanjwa hamwe gitari ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Inyagitari ya Longevity Health Services nigo bakubwenia amarwire aho asugutumia amaryogo ayo arosire kurwa asemete n'ichindagira amarwire ayo namuna ulcers, asthma, arthritis, esukari, emechando y'abangina, prostate, cancer, igatia yende amange nigo bagutuka asi amagacho au moja complex Old Family Bank egorova ya gatatu irumu number 4 asi amange mwakire Dr. Kombo Bernard asi inamba 0722100857 gose 0731973373. Amasomo nanne obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyolera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute
elio aibundusa chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya building and civil engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya electrical and electronics engineering ase ekosi ya agriculture and environment studies ase ekosi ya applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 ase ekosi ya computing and informatics department ntubwate ekosi ya ICT technician level 5 na level 6 igitumela ase nsema ya community and online working imiheskuru yiga ya keti igotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya version design ase tubwate chimashini chekerero nkwegelia bale boigo business studies na entrepreneurship nkwegelia bale food production yani cookery na boigo food and beverage production ase chinsamu cha cosmetology nigoto kwegelia beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya mechanical and automotive engineering ajirira moletu mwanu ainyorere ubumanyi wiga nabono nigo intake y'umutinyo September nigo egenderete ajirira eskuru yigani yerekiro mite ya munenu skuru asomo chokeroka na wogwaka esimu witrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena